Ti, ano karon? So what? Ti, ano karon? Para sa ano? What for? Para sa ano? Hindi mo ina pagdulaon. Don't lose that. Hindi mo ina pagdulaon. Pila ang kinahanglan mo? How many do you need? Pila ang kinahanglan mo? Sino ang kahampang mo? Who are you playing with? Sino ang kahampang mo? Nga hindi ka magsunod sa akon. Why don't you come with me? Nga hindi ka magsunod sa akon. Kaadlawan sang akon pakaisa subong. Today is my cousin's birthday. Kaadlawan sang akon pakaisa subong. Sa diin kita makita ay, where do we meet? Sa diin kita makita ay, magkasing edad lang kita. Magkasing edad lang kita. We are the same age. We are of the same age. Magkasing edad lang kita. Busog na ako. I'm already full. Busog na ako. Nablangko ako. My mind went blank. Nablangko ako. Iistorya ko lang sa imo karon. I will tell you about it later. Iistorya ko lang sa imo karon. I-google mo lang. Just Google it. I-google mo lang. Taga Manila ka bala? Are you from Manila? Taga Manila ka bala? Bakal ka anay sang langgaw. Buy some vinegar. Bakal ka anay sang langgaw. Sa diin ang tindahan? Where's the store? Sa diin ang tindahan? Paano ko iniihambal? How shall I put it or how shall I say it? Paano ko iniihambal? May ginahambal ka? Are you saying something? May ginahambal ka? May gusto ka bala ihambal? Do you want to say something? May gusto ka bala ihambal? Kinahanglan naton mag-grocery subong. We need to go grocery shopping today. Kinahanglan naton mag-grocery subong. Wala ako gana magwa subong. I don't feel like going out today. Wala ako gana magwa subong. Pirmi ako diri. I am here often. Pirmi ako diri. If you learned something new from this video, please don't forget to click like, leave a comment, and subscribe. Moreover, you might also want to watch the next video on the screen. Maraming salamat, thank you for watching, and see you in the next video.